ai downtown a koma weekend an trap a engei email ti zona ron sang nga kan omna khomna bula hian homeless mi homeless an tama konglaya ai prongkam thalawa in awak wak ching kan tama amak tang dai khom mai hello mic check in 1 2 mic check 1 2 Hemi email comment so chu ne na re tong renga masain isom polina han please tell me your email tia please tell me your email isom ni pakhana email men shall them on tira hemi hai chung ka mu le khan ka ru chon ka email a hretsak le mai thil poi mo soi tur ne ni shrim business amo money nun amo personal life amo soi tur amo zona poi mo ai ma ne ni karinga tuna hi chonin so here please tell me your email until ya serious zona ni hi tin karil ruin ka ngai tua Mizu anuaron comment landing karia email Tony Vaharve wow capitalize va di capitalize lat poi mo la mai eng tak niang mo tin ka ngai tua it's one miron email futa this one hey atoba chunin miron email fu theta in huang hianin engen yang o beti ai email at one soitur omlem lo oti ne ya khazam khania ti khan min email do chuan eman.hmar@gmail.com miron email thea ani lo point ka website atangin ani lo po hian ta hian min email thei hai emanuel@gmail ta ki email emma contact and name and then send okay take email ni ta hian if you send me a message from this form it will go to my email ki email a thlengang ki email ka check zia lawa message ka check zia lawa mase ka check khuna lo thlen chonin le zona ka chan thiam chonin karon reply ang ka khania zona poimo in nei ani chon hetiang mo adang poni se hetiang kerlo hetiang ang tukap zona poimo amo comment poimo ni chon ki email ania ta hian chu song song ya kamu de huna in zabain mangtha ti chuan to main classic teron dona he ke bo lukhum lum te ka khum tana ka song khania in zabain mangtha